sialan yang temu-temuan namin na matutuot tangan namin si PBB na dong di Kota Batamang. Asawet damang magodang na hubar to siya. Ya, jalan-jalan perhorasan mahu pasat tamis yang generasi muda keluarga pepara sudah jelat sekolah Batam Tuhan muot tangan nami PBB narong di Pulau Batamang ngalutong adong na hurang lebih sa panamunuan nami Tuhan muot tangan nami jumaulah kami maksat tadi jumaulah kami minta maaf nuayang kepertikian ang pasat tami ma Tuhan mu amang isya mahamu nalaw maminta ganda muna. Jadi mulai tema perhorasan matutu di hita sadarion jadalah situ turuhan kami dalam muna pungan raja si raja uluan baru bere ibebere masuk dia nanti aku bebere na posote termasuk makan dia tua-tua jadi menurut songok kami se PBB tang naholan gor di PBB tak pakai son isude do hita pemuda Batak bersatu di son jala AHP di halak Batak berarti ikut serta do pemuda Batak bersatu jadi sok songoni mah jala di padada tu pihita moloboi upang idohami apalagi tu ka generasi muda nuai unang ma adong bahasa-bahasa di hita molo makataon adat kita unang tabay bahasa-bahasa syarat bahasa-bahasa modern di sunari moloboi dah alasan bagat tu adat na sugut ulu do hita hubereng siap apa yang dihata padadatan moloboi nang radi jadi itu si bahasa tak jala asalam baga adat dari halak Batak asalam utuh adat di halak Batak itu si pangidohami jadi mulai tema itu jadi kahima musi teh diamba mang perkosi nami dimulai na di topa di Batama langit do tano dongi marmula manahuli tutuno marmula na denggan baik kau mang godang mulai
nungali pa kamu godang mula-mulay asa so pahami amatan na marturi bata do situlan na lulu baik kau mamang godak sopa-sopay. Boleh ada yang perkosi nami, nunggu so pahami yang matanya martuari bata, jala ngamarlas nirwatu tu kami, jala asa man di pasal amat Tuhan di bata rutu hita, asa boy hita mabaritaw nauli tu lihat pertibion, baik kau memang godang lihat liati asa marhaliakan mabaritaw hata nauli. Nami, mau pasatan bitu tuh hata nauli na pinasa niya mata na martua di bata sok ini mga marlas ni roha tutu na pasatami jadi romahamu aka situan dalulu son oh satokin aksi pasaton ni ibu bendahara nami udah guru agama don bagi penjas Shalom Marita Salutna dengan natuto namin ang persanga happy kami si Raja Uluan nadong di Kota Batam. So nang natosok pemuda-pemudi ni si Raja Uluan ang persanga happy kami. Di son kami jong-jong sian PBB mewakili DPD Kepri Kota Batam DPC PAC Sagulung. Adong do de kami son. Torop sepiga pe kami aga itokku ang ginami nang natuto namin ang persangapi kami las maruhamu majalo kami di luluanon na perlu pasat kami di son raguar ni PBB on ngatu sude tarsar tarbarita tuluat diapek anai takas do pabotohoran nami pemuda Batak Persatuan memang namora do sotung diberi kamu bilang nami namora do PBB namora di roha do kami namora di Tamiang ido asa boy kami di dia kami mangulahun aka sosial dan adong dukungan ni pemerintah di sini manang sendia pe asli doi sian roha nami be nata rojar sian roha masudei alani holong na diletuhat kami jadi holan mora di roha do kami molotung peso sadian nong nami buat di son asa hamu mai boto nami akan ginami tong nang lope-lope kami asa balgama tutu hita pemuda Batak Bersatu di Kepulauan Riau sudah hita PBB do dan adong ison alamar baju na merah kami odang PBB hamu songoni kebetulan di sana dong do wasek dan nami
Ito Manurung, si Hendra Manurung, wakil sekretaris DPD. Jadi percaya doa kami, naroda tong hamu mangolop-olopi wasik dan kami di tempaton. Nah, siapa pribadi yang sen PBB lagi. Adong do acara kebatakan nah kuselenggara kami di DE Amora event organization tanggal 5 November. Romahamu sesama anak Batak ikom marsi tolong-tolongan bate jalamar saling membangun mak di acara ini undang kami sudah artis-artis nih anak Batak mungkin posternya nggak sebagian diderek malah nana yang manuar tiket anon boy mah dihubungi tuh itu manurung ondang sian PBB dah acara aneh acara nih kebatakan kebetulan harus sebagai sales nadisi. Jadi mengundang kami tak kayak boto nami nang adik-adik nami Romamu tanggal 5 November tiket boy mah di sukunan non tuh itu manurung so ini mah hasatan nih siap kami bendahara. Jadi diundang artis isian non artis ibu kota Style Boys baru Erik Sihotang, Dorma Manik dan Rani Simbolon di tanggal 5 November itu kan. Jadi ima naboy posian ibu bendahara nami bagian penjason. Jadi langsung mah olopi hamu mahami Roma hamu mangolopi hami aka ibu to nami di son ayaw tapuna dua. Jadi boy ruha au saudara ku hamu sude keluarga ku hamu sude si rajoluan. Jadi sakamu tu hamu tongon. Jadi sakami mesti tu hamu mesti. Gimana boy pasaton nami? Baik kamu memang marorobo atau diki?
untuk menghargai umat kita, Pak. Nang lima satan nanti, wah, bisa kabut non, satu kompetisi dia.